Kako si se osjećao onda u to vrijeme? Dakle, pripadao si ekipi koja ti je bila fora. Dobro, super, top. Baš sam se osjećao dobro. Krenuo sam u srednju školu, onda ona završila osnovna škola, to je tamo krenulo sa tim nekakvim eksperimentiranjima. Još su bile 90. Rat počeo, ratno vrijeme, svega i svačega i onak škola mi je bila i isto jedan tjedan si u školi, jedan tjedan na praksi, to sam isto izbjegavao i školu i sve, naravno tu je krenulo, nije mi niko mogao više stati na rep, ni moji, više nisu znali šta bi sa mnom, jednostavno je to išlo tim putem kojim mi je išlo. Mislim, ja sam uvijek u jednu ruku bio funkcionalan, nisam ja bio uvijek i društven i društveno prihvatljiv čak, imao sam i priču. Ja sam Mario ko sad, samo onda sam imao u sve ovo, sam imao i nekakvo sredstvo ovisnosti, svačate, koje me na kraju skoro koštalo života, ali ja sam uvijek bio tako i kasnije i radio sam uvijek nešto. Ja sam uvijek bio jako funkcionalan.